Say yedi enkomo na yebeda game pack for ase say wo mo ekura ye mu abrane onim say numbers in the 4846 and they winning numbers ayede ama wo na yenkwadi nkomo a manager tena se ofi Active Point Dental Clinic yekokututu ye se ho enkomo kakra manager Bright or say Frimpong opanyi mache enua ene yedi ese ho nkomo say bia obi se ho anya ha na opese osifufuro or replace na mepacho mami endi kan kra emusa se ese no ni dwumadie ne sei makoso achia wona wo hwa Adom TV na yeka esen di adwumaso bebre wo yanum apart from say ye dey resade say de be ya eduru yam a emfa problem emma no esen no etimi ma ye nkasa ho ete etimi ma ye nkasa efise words ni bi wo ho a say esen ni wanum a enye kura entimi untimi mmoso da bia metaka se wadwuma wuyi se esin enye sin ne boawa nka words bibiri o ha o kan je se ye the microphone no ebe tawa swa no ho pe ansa ne ehunia wo pese o kan wuyi no ifri ho a the aesthetic form no so ewo ho no se ebe ma wanim dua ayefe se sin eni wanimu a eni wanum a wanhwa obebo abrewam no ana obebo akokora mono akoda uswape na unisia unhu se nanim atotom na munyenya sen pe na hyase se tutu na wani akire anko hese ubesia kakra wo se age no wo 30 years but u kachiro bi se onhwe wo so ema wo age a obeka se bia 45 ana se 60 kura wo de be ma ni nyina ne se wanim no hyase se moamoa nti esen edi akotene pa wo ye nipa duamu a se wa ma wadwen ankoso a obra wo bre wo kodwa so akoton nyina no wanhwe ye be kakra sika no aba nanso na udi aduane no na abeya asem wuyi ni nyina firi ho a se sen kura ni wanum a emma yade a ye frɛ no halitosis ana bad breath no etimi ebitimi ebe ya ukom ana ebitimi ba wanum a afi wo kasa na nipa twe won hone edi firi ho nti se wo hwɛ yen na se esen wanya bi na wo toto na se wahu se tokuru abeda bi mu wayi wani wahu se ade yellow bi abɛhyehyɛ ntɛm a ye frɛ no plaques ana calculus ana tatis abɛhyehyɛ wanum wayi wani mia na mede ho me ho adi manum be kakra no ebe trawa na fi oyonko a se be woni ne hye woni ne bokusu atafrɛ ho kani a woni da mpa baako so no afi na de na ye wow problem no na no abe ono so problem ebize wo koka se na enka bi edi akire nti ubusa me se esen adwumaso a edi wo yanum na kakra metimi aka eno no ene ye teeth replacement eno so ye de ade a ye ka teeth ana tooth replacement a ye wo sen no na afri ho na opese uye bi ehye ho okay yo nipa bebre a wo hwe anopa ye onim kura se o sen tu a ye wo doctor ana ye obi a otimi eye sen no seso e de hye ho okay ma performing the functions of the teeth obeye ne pepepe ma ye hu se we okay na de man ye de ne se nanim de ekwanimu bebre ama se ne obotom tie bia unya wo seso ene wo de okay ye wo de ubetimi de ahya wa utimi yi ehohoro esa de hye eno ewo honom na eno kra seso no yasa ye bia emu oha yie pa de na ye dinim no ya ne mu odu kakra nti obi wo hya wo se ya na mano ayedu okay yasa asesemu ama yeyi edete honom no na bida TV so ya na ebida TV no eso na wo hwe no okay eno no wo de hya udidi wi obi kra hya chama wono akra timi hye dididi ahihia se obeyi ansa na wadidi eno ewo ho afei ye de frɛ no crown enso ona crown no ye taa de hye obi a ne sin bi a abu okay na abu no kasa wo koye feeling na esan ba bi a the location of that particular tooth no wan hwe a na ode kade bebre wo kasa wo ye feeling de ahye ho a na akoyi de etimi ye crown no bi ehye ho crown ne de asa na de bi hyesemu yi eno ye implant we implant de dade no hyem no implant eno so yetimi eyema na eno no say implant no ukoma wo doctor ye bi mawa
hwafe bo okay obeje no the crown no bi ana say bridge difference e wo ni say ye baako a crown okay nemu ma brum baako a ana ye bridge no so bu ana sin no mienu na atu eno no ko na wo se wo ye crown na enye yie se be yie age se wa ye implant ana the amount no de be hye so na mienu atu na wo pese wo ye bridge ni bia eno no se so no se e de hyew na mini aba se unnim se na nipa no se atu a na hye ho a difference no ya na esayi difference here da nim sa difficult ze obetumi ehu ze o we de yes ne se na atu na wahye ana se we de bridge ni bi na wakohye ndi se ne ubotom titie bia no se wokọ na ukohu dentist ana obetumi aba active point okay wo ana oni ba bia wokọ eno na obefa active point se ye dentist ofra kokora na oba active point be so yehwe ofra number no a ye be hwew de ye show ni nyina no ye bi active point dental clinic na doc na se ba na nkam de mesin na mdodo matutu na mse menhyehe enti se mese na bi tu film na ma mesia o how bay na de be ba me se ebi tu film na wansi anka wa na ode ho de wanum se ne wo ka no demo no esen nyankopon nyansem no wabosen no 32 32 no ekwan beda ba bi pe ana bi tu no wansi a buzo bu ana ne se na hyehye kama ba akutu ya wansi ntino na ekwan ahyase ye bede dantemo ko fele ba bi etu ye no saa na ya hye no se onye the aside say ma wo sen hyehye no asey no wuyi no firi ho a buza ho se de kura na all of a sudden wo ho na wo sen atu it could be say problem bi na aba ese okohwe na wo solve free ho na we free ho anya se de ba akokọ ye no the next yinso ba akobesa akọ obi wo ha obi enu ane se no hya ase etu 10 bo mu minya nhunu bi yes e ma akọ apart from say e bi a trauma na injury bi accident bi na okonya ye na e bi a mienu miensa na itu ye no e hya ase ba akọ mienu miensa ti ba akọ no tu ya no ne ye se wokoye ne se ukohu dentist ana wo ba ma ye hwew ne hu se o gingivitis bi kura na unya ye ekuro bi na ba wanum ekuro ba wanum a a weekend the cementum near a wedre sen no managina brand no attack no na esen no abaye loose ndobu an sen no aye mobile esen se mobile esen se koba but yare unya sa gingivitis bi obo se wow do techrema e ka sen na bo se keka e keka no eno je se ni da so asa u ma una ye ntientia o dentist wa itimi maduro e ma hoden san abamu biem nti active point obi hwehwe mu afa hin dem say branches no doso location say be bi eben obi a obetu ana mu akowra ho they say Kristo Adom active point no nkrabata no doso Accra ha ye Jowulu Cresby Junction okoka so anso a Crispo City Junction as we be a farm depot kese no active point ho okokuma se ya ye Danyame Ultimate Radio Santansi runabout ho na ubusa ECG na active point ho yo oboase na Miles Junction so ene yo sahwidwuna se yesa wo sunwane edi ba bia wo bia wo Ghana ha no de ya make sure say ye ben wo say de be ya unnanti bebre ansa na waba ya so ya na wo frɛ number na 0554 571 779 wo frɛ sa number na ba bia wo bia no obetimi aba afenso ye wo oral products bebre wo ho a obetimi abeto bie bu ha opɛ teeth whitening no ye bi wo ho opɛ sɛ wosisin na atu na ye be bi ama mpo sɛ esen na sɛ na opɛ sɛ oyi free ho na ho etɔwa ɛno so ye bɛhwɛ ayama to kura bedem no a to kura bedem no wotena ho ama ne sɛ wie na ye ntimi nye ne hwe a ye be advice ne ayi afiri ho afenso halitosis no ana wanum na nka kakra wo wanum na opɛ sɛ oyi free ho a ɛno so ba active point a ye bɛhwɛ baby enka no efri na ye treat e de amount uyi no tu firi wa opese osenu ye fita active point ye be ma osena ye fita afi nso braces da dade na e de hye esen so no e di gugu sen so se chain bi no e bi ana osen wonya crowded mouth wo overbite bi wo underbite bi osena ye prekesin e wo wanum a vitru ye mma no ye nhya se entem with fast braces no within 6 months pepepe na wanya results na uko yi afiri ho akohye retainer ama esen no aye kama ndi de fa wanum hu bia no
active point ye bi wo honum obetimi afre number na na 0554 571 779 yada se doc say woni ye edi nkobabusua opanyire eye bright osai frimpong ono no ye general manager Emma Active Point Dental Clinic numbers in the good screen ne so no free sabria na bo mase ho ban wo panyire so bo ho ban wate na anwire nwu abra eni se edwirigu yana ye ho brato ye ba nkomo ne de akachi na no chewa ba me de beto so me basisia